barakeka ko Boko Haram yabibiri inyuma. Ibyo rero bigatera impungenge bavuga ati bya bintu se ko byashoboka ko haba hagiye kugira gutya imitwe imwe n'imwe igaprofita ko kavuyo, abanzi b'igihugu bagaprofita ko kavuyo, imyigaragambyo ikaba yaba icyuho gituma Nigeria izahara. Ibintu by'akavuyo byagiye bibahariye, kandi imyigaragambyo sinyibona ihagarara kubera ko polisi yatangiye kwica abantu. Mu kwica abantu abayobozi bayo bumvikana nk'ababashyigikiye bati rwose ibyo muri gukora muri kubikora kinyamwuga. Ibyo ubwabyo ni ikibazo. Duhereye ibiganiro byacu by'uyu mugoroba cyangwa se by'iri joro he, tubihereye muri Nigeria na Sudani. Inkubiri y'imyigaragambyo ya Gen Z cyangwa se Generation Z, Gen Z yatangiriye mu gihugu cya Kenya, yagiye mu Bugande, ijya muri Liberia, iratutumba muri Cameroon, ubu hagezweho Nigeria na Sudani y'Epfo. Imyigaragambyo isa nkaho yamaze kuba uburyo bushya bwo guhindura ibintu kugeza ku guhindura ubutegetsi. Nanavuga ngo nimba hari ahantu aho imyigaragambyo iza kuri koroza kurenza ahandi, ni muri Nigeria, ndetse biraba bibanjirije ko igera mu bindi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bwa Afurika n'ahandi. Ubu tuvugana muri Nigeria abantu bagera kuri 13 bamaze gupfa cyangwa se bamaze kugwa muri iyi myigaragambyo. Aba bantu bakaba bari kwigaragambya ku mpamvu zisa. Muri Afurika ahantu hose bari kwigaragambya ku mpamvu zisa. Muri uko kwigaragambya ku mpamvu zisa barigaragambiriza ubuzima buhenze muri Nigeria. Uyu munsi akaba ari umunsi wa kabiri w'imyigaragambyo, ndetse bamwe baravuga ko abapfuye atari aba 13 barenga 20. Ukamenya ko umuyobozi w'igipolisi cya Kenya cya Nigeria rwose yagize atya ashima abapolisi be, nyamara abantu bapfuye aravuga ati aba bantu bakoze kinyamwuga. Abapfuye barazira iki? Igipolisi cya Nigeria kiri kurasa amasasu nyamasasu mu bigaragambye. Narababwiye nti ibihugu byose ntabwo ari Kenya. Ibihugu byose ntabwo ari Kenya. Hari ibihugu bifite abantu b'abarakare badashobora kwihanganira abigaragambye gutyo gusa. Ubuze wigaragambye rimwe kabiri gatatu, utwika amapine, utwika inzu, bashobora kukurasa amasasu nyayo ugapfa. Abantu ibihugu byinshi uburyo biri kwitwara muri imyigaragambyo byigiye kuri Kenya, biravuga biti tugomba gukora ikinyuranyo. Kenya yagize ugutorera. Iyo urebye uburyo imyigaragambyo yari ikomeye, ukareba n'abayiguyemo, hagiye habamo Kenya yagiye itorera. Rero guhera ku munsi w'ejo ku wa kane nibwo imyigaragambyo yatangiye. Byari biteganyijwe ko itangira ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa munani. Muri uko gutangira itariki ya mbere z'ukwezi kwa munani, abayobozi bo kwemera ko abapfuye ari 4, mu gihe amatsinda y'abantu cyangwa se aharanira uburenganzira bwa muntu yo avuga hamwe muho imyigaragambyo yakomeye cyane ni muri leta ya Kaduna muri Nigeria. Iyi ni leta ituwe cyane kuko ituwe n'abasaga miliyoni 10. Muri iki gihugu gituwe n'abagera kuri miliyoni 230. Iyi Kaduna iri mu hantu hambere hatuwe cyane. Ntabwo ari kimwe na Lagos yego, ariko iratuwe cyane. Irimuho imyigaragambyo ikaze cyane. Ukamenya ko uwitwa Mansur Hassan, uyu ni umuvugizi w'igipolisi hariya muri Kaduna, we avuga ko igipolisi cyabo nta muntu n'umwe rutoki kigeze cyica. Baravuga ati rwose nta muntu twigeze turasa, twabarashe ibyuka biryana mu maso, ariko nta muntu twigeze dukoraho. Iyi myigaragambyo iri kuba muri Nigeria nababwiye ntiraturuka ku yabaye Kenya. Isa nkaho Kenya ariyo iri kwinspira ibihugu byose icyo bigomba gukora. Isa nk'ariyo iri kubibwira ngo nimugire gutya mugire gutya. Ntabwo
ibibategeka ibahamagaye, ahubwo abantu bareba imbaraga bigaragambya bagize muri Kenya ku butegetsi, bakavuga bati iyi myigaragambyo irakomeye, natwe twayikora igatanga umusaruro ungana cyangwa se uruta uwo indi myigaragambyo yatanze muri Kenya. Abigaragambya muri Nigeria baravuga ko ubuzima buhenze, bagasaba ubutegetsi kuvaho, nabyo byatangiye. Ibyapa byabo biriho amagambo agira ngo ya hungry, turashonje. Ubwo rero turashaka ko ubutegetsi bugira icyo bukora. Nigeria nicyo gihugu cya mbere gikize muri Afurika, gifite ingengo y'imari y'amanayira asaga trillion 28 na miliyari 700, baze mu madolari ingengo y'imari yabo ni miliyaridi 34. Muri Afurika ibihugu bigira iyo ngengo y'imari ntabwo ari byinshi. Rero bo baravuga bati rwose ibintu bimeze nabi, ni mureke habeho impinduka. Aho bikomerera, perezida uriho muri Nigeria ni mushya, uyu bita Bola Tinubu, yagiyeho muri 2023, azavuga ko igihugu kigomba kugira impinduka. Mu mpinduka yasezeranyije abanyagihugu, zimwe yaragerageje ariko zizana izindi mpinduka, ibintu birazamba kurushaho, ibintu birushaho kugenda biba bibi. Ubukungu bw'iki gihugu rero buri habi kurenza aho bwari buri mu myaka 40 ishize. Magingaya abahanga mu bijyanye n'ubukungu bavuga ko muri Nigeria hari icyitwa inflation. Inflation ni persistent rise in the general price. Iyo niyo definition yigishijwe na mwarimu Kangabo Eric, umwe mu bagabo baze ekonomi nyinshi cyane. Mohamed ni nko kuvuga ngo ni ugukura, kwiyongera, gukomeza kw'ibiciro rusange. Iyo rero igeze ku kigero cya 34 burya biba ari bibi. Buri inflation ikiri munsi y'10 byo bita mild inflation ntabwo babikaza, ariko kugera muri 30 harahura gakinga igere mu majana. Mu majana rero ubwo yabaye hyper, ibintu biba byazambye bihinduka nka bimwe byo muri Zimbabwe. Kandi abanyanigeria bagasanga nta mpamvu ihari yumvikana yakabaye ituma bamererwa batyo. Ni igihugu kinini, ni igihugu gituwe n'abasaga miliyoni 230, ni igihugu gikize kuri peteroli, ni igihugu batumva impamvu cyakabaye gikena. Rero perezida uriho Bola Tinubu aza ku butegetsi umwaka ushize, yavugaga ko agomba kugira impinduka akora zibafasha, ariko impinduka zizasunikiye abaturage amamiliyoni n'amamiliyoni mu bushomeri ndetse n'ubukene. Bakavuga bati rero ibisubizo yazanye ubwabyo byiremeye ibindi bibazo. Mu bisubizo Tinubu yari yazanye harimo ibihe. Mu bisubizo Tinubu yari yazanye harimo kuvana subsidies cyangwa se n'inkinyoroshyo, borohereza inganda n'abandi bantu bafite icyo bafasha. Bakavuga bati okay, turabafashije muri ubu buryo. Niba sauce tomate mugiye gukorana urugero ari kugura 500, igiye kujya igura 300 kubera ko ibindi leta izagiba yabitanze. Subsidies ni nk'ibi ujya ubona mu Rwanda byitwa nkunganire. Bakavuga ati uza kugura ifumbire turamuha nkunganire yayo, uza kugira gutya ibikoresho by'ikoranabuhanga hariho nkunganire yayo. Ibyo rero uyu mugabo yabikuyeho, bituma ibintu byinshi bihenda. Mu bintu byahenze harimo transport, ndetse kimwe mu bikomeye cyabaye muri Nigeria, ifaranga ryabo ry'iri naira ryatakaje agaciro ku kigero cya 70%. Ku kigero cya 70% mbibara gute? Mbibara ugereranyije n'idolari. Ibyo bibaye ku butegetsi bwe, ari nayo mpamvu mbabwira nti mu baperezida ba mbere bagomba kugorwa, bakagorwa n'impinduka zabaye ku butegetsi, bakagorwa n'imyigaragambyo, bakagorwa n'ibiri kuba mu bihugu bayoboye. Uyu mugabo Bola Tinubu arimo. Tinubu mu bagomba kugorwa arimo, kuko n'umugabo ufite kahise kagoye. Yabaye umusenateri nibyo, ariko yagiye avugwa mu manyanga menshi, yagiye ashwana n'ingoma zitandukanye, ariko by'umwihariko ku butegetsi bwa Sani Abacha. Abacha ajya ku butegetsi Tinubu yarahunze. Ni Tinubu mbere yo kuza muri politiki ya Nigeria wabaye muri Amerika, wahize
hari nayo mpamvu abantu bavuga ati yayobora nabi yagira ati nta kibazo afite, leta zunze ubumwe za Amerika ziramwumva ndetse n'abafaransa bari kumwumva muri ino minsi, ni umuntu uzakundwa n'abandi, ariko ab'imbere mu gihugu bo ntibamukozwa. Iyi myigaragambyo rero ikindi kiri kwikomeza ni iki: Nigeria isanzwe ari igihugu kidafite umutekano uhagije, hari imitwe y'inyeshyamba myinshi by'umwihariko Boko Haram. Bamwe bakagira impungenge ko iyi myigaragambyo ishobora kuririrwaho n'imitwe yitwaje intwaro cyangwa se iyobowe n'amatwara akarishye yitirirwa idini ya Islam, which is wrong, bakica abantu. Urugero batanga ni urwabaye ku munsi w'ejo n'ubundi mu ntara ya cyangwa se muri leta ya Borno, aho abantu 15 bapfuye barashwe. Muri uko kuraswa, nubwo Boko Haram itigeze ibyigamba, abantu benshi barakeka ko Boko Haram yabibiri inyuma. Ibyo rero bigatera impungenge avuga ati bya bintu se ko byashoboka ko haba hagiye kugira gutya imitwe imwe n'imwe igaprofita ko kavuyo, abanzi b'igihugu bagaprofita ko kavuyo, imyigaragambyo ikaba yaba icyuho gituma Nigeria izahara. Ibintu by'akavuyo byagiye biba hariya, kandi imyigaragambyo sinyibona ihagarara kubera ko polisi yatangiye kwica abantu. Mu kwica abantu, abayobozi bayo bumvikana nk'ababashyigikiye bati rwose ibyo muri gukora muri kubikora kinyamwuga. Ibyo ubwabyo ni ikibazo. Muri uko kuvuga ko ibintu baza kubikora kinyamwuga rero, abantu bapfuye birongera umujinya. Ikindi, imyigaragambyo myinshi iba muri no minsi iragira ikiganza cy'abanyamahanga. Noneho ibyago bikomeye Tinubu afite bikaba ko bamwe mu bakomeye muri Nigeria batamushyigikiye. Bamwe mu bahanzi bo muri Nigeria barimo ba Tems, barimo bande, banze gusohora album bagombaga gusohora ku mpamvu z'uko uyu mugabo abaturage bari kwigaragambya, bo bakandika bati tuzasohora izi ndirimbo cyangwa se tuzasohora izi album ari uko abaturage bigaragambya, icyo bigaragambiriza cyamaze kumvikana, otherwise ntazo tuzasohora, turaba turetse gato, ariko ijwi ry'abaturage ryumvikane. Mu bakomeye bari kurwanya perezida wa Nigeria, aho ntabwo ari urubyiruko gusa ruri kwigaragambya, harimo Professor Prince Will Ariwodol. Uyu ni umuyobozi w'abakuriye cyangwa se abakuru inararibonye muri leta ya Abia. Akaba ari gusaba perezida Bola Tinubu kwegura. Akavuga ngo niba ikibazo cy'ubukungu kimereye nabi Nigeria, udashobora kugira icyo gikoraho, egura. Bakamubwira bati nibyo, ubutegetsi uza nabwo ubukungu bwari bumeze nabi, ariko ugereranyije nuko byari bimeze kuri Buhari ari mu baperezida bake bayoboye inshuro zirenze imwe bakagaruka ku butegetsi, batugereranyije nuko ibintu byari bimeze ku butegetsi bwa Buhari, uyu munsi bimeze nabi, egura. Ibyo biratangazwa na Archbishop Ariwodol. Arasaba ibyo mu gihe hari n'abandi batandukanye bari kugenda basaba ko uyu mugabo yakegura. Biragaragara rero ko igitutu gishobora kuza kuba cyinshi kuri uyu mugabo usanzwe atanakunzwe, afite abanyanigeria benshi batamwemera, batamwiyumvamo, bikaba bishobora kuza kurangira umugabo witwa Tinubu y'imyigaragambyo imukuye ku butegetsi. Ni umugabo udakunzwe ku rwego abantu batanumva cyangwa se batamenya uburyo bamutoye cyangwa se niba baranamutoye, ibishobora gutuma atabona benshi bamurwanaho. Ubushize bwarashyigikiye ko CEDEAO itera igihugu cya Nigeria ifatanyije n'Ubufaransa. Abari bayoboye ingabo baciye amarenga yo kumuhirika, baravuga ati ariko twebwe abaturage bari kudusaba guhirika perezida, ariko ntabwo twabikora. Ni umuntu ushobora kuza kubura support bibi imbere bibe n'inyuma mu gihugu cya Nigeria. Imyigaragambyo rero kuba muri Nigeria yo ni mishya, ariko iraza kuba imyigaragambyo igaragara henshi muri Afrika. Nabibabwiye, Kenya bitangira, bijya Uganda, bijya Liberia, bijya uyu munsi biratutumba Cameroon na Nigeria na Sudan. Kandi ubutegetsi bumwe iyi myigaragambyo izabuvana. Noneho kimwe mu bintu bizavanaho ubutegetsi cyane, iki cyorezo cyitwa monkeypox kiri kuza.
ku bantu bankurikiraga mu bihe bya covid, nigeze kuvuga ngo iyi covid izahirika ubutegetsi bwinshi, ingaruka zayo zizatuma ubutegetsi bwinshi bugwa. Cyokoza ntabwo imibare natangaga iragera, icyo gihe navugaga nti ntihazabura ubutegetsi 10 buvaho kubera ingaruka za covid muri Afurika, ariko mwarabibonye hari bwagiye buvaho, ukavuga uti covid ntiyaburamo. Ibyorezo nibiramuka bije rero, aho bijyana no gufata ingamba zishobora gukenesha abaturage cyangwa kubazonga kurushaho. Nk'urugero abaturage bakajya muri guma mu rugo kubera monkeypox, abantu ubukene bukarushaho kuzahara, ingendo zigafungwa, bo mwitegure ko ubutegetsi buzagwa ari bwinshi. Mu buzarokoka cyangwa se mu buzazongwa, ubwo bwa Tinubu burimo, yoba igihugu gikize cyane, ariko n'ubwa Sudani y'Epfo ntibuzarokoka, kuko nk'ubu nkubwira muri Sudani y'Epfo abapolisi n'abasirikare bashyizwe mu mihanda ahantu hatandukanye, ndetse ukamenya ko kugeza mu gitondo cya none abasaga 30 bari bamaze gutabwa muri yombi. Nabonye witwa Brigadier General James Dark, ni umuvugizi wungirije w'igipolisi cya Sudani y'Epfo, we yavuze ati rwose kwigaragambya bishobora kuba ari uburenganzira bwanyu bigaragambye, ariko ni muba abasirimu, mujye kwigaragambya mutumenyeshe, nimutumenyesha tuze tubafashe imyigaragambyo, tunabacungira umutekano, ariko abategura imyigaragambyo ntimutumenyeshe, ntabwo ibyo bizakunda. Sudani ni igihugu kuva cyakiyomora ko Sudani y'Epfo yakiyomora kuri Sudani ya ruguru, bakomeje kugira imitegekere mibi ishingiye kuri Perezida Bashar Salva Kiir, not Bashar, werekana intege nke zirimo n'iz'umubiri, naho rero imyigaragambyo isa gutya ikaba iri guhaguruka. Imyigaragambyo y'urubyiruko mu bihugu bitandukanye, aho mu bihe biri imbere abantu bazabyiga mu mateka. Kandi imyigaragambyo narabibabwiye ubushize yahiritse ubutegetsi bwinshi, ba Morales muri Bolivia, Hosni Mubarak mu Misiri, inde muri Tunisia, ahantu henshi imyigaragambyo yagiye ihirika abantu mu bihe bishize. Reka iki kiganiro nkigire kigufi, mbashimire cyane ko twabanye.